Ge ke bolela le bona matsatsi go morago ke a ba botsa ke re Bafana ba Sekhaya Bible ha e nyake re ba le mo e kgotsofatsa rena ko teng. Bible doesn't say it straight gore marriage before sex before marriage is a sin, but iri ukuhlangana komuntu wesifazana nowesilisa ngendlela ongukuthi ayikho official ngokwezulu uNkulunkulu akayivumeli. Amen. Ihambe lento ihlukumeza ingane momfundisi. Yebo. Kuneyingane esikhuluma manje ziyahlupheka ngenxa yokuba zize emhlabeni out of wedlock. Amen. Kunevesi ungigugulele lona elithi children out of wedlock are not mine. uNkulunkulu uthi abantwana ebafika emhlabeni bangazanga ngomshado uthi akubona abantwana bakhe. Ya Bafana ba Sekhaya mo lefatsheng ke Lord Theo Pakaskata mfano monyane o rata manyolo ile Kriste mo lefatsheng. Location re kae Bafana ba Sekhaya? Re ka rampa e thata re mo the Gear Shift Network Bafana ba Sekhaya. Re memilwe ba re sebiletswa se a tshusa mo lefatsheng. Mara re fitlhile ka bothata Bafana ba Sekhaya. This is a 7 minutes what again my leader? In the word. 7 minutes in the word. More the Gear Shift Network. Le mfana lona Lord T Bafana ba Sekhaya. Ke tlo itsia ke nyako gatella labaka le lenkile ra bolela ka lona matšatši ko morago labaka le la o nyala. E reng Bible mamoruti ka lenyalo? Linyalo, it's a gift that comes from God. Yeah. Yes. Yeah. Lenyalo, it is a gift that comes from God. A re ge re rapela nakong e kgolo le nyane re kgopele modimo maatla wa gore re nyale, because you know why mamoruti? I've perceived something. 90% of my friends who are from backgrounds whereby their parents are married, they are having it easy. Yeah. Compared to my friends that are from backgrounds whereby their parents are not married. Yeah, ke nnete eo. Ge ke bolela le bona matsatsi go morago ke a ba botsa ke re Bafana ba Sekhaya Bible ha e nyake re ba le mo e kgotsofatsa rena ko teng. Amen. Even if the Bible doesn't say it straight gore marriage before sex before marriage is a sin, but iri ukuhlangana komuntu wesifazana nowesilisa ngendlela ongukuthi ayikho official ngokwezulu uNkulunkulu akayivumeli. Amen. Ihambe lento ihlukumeza ingane momfundisi. Yebo. Kuneyingane esikhuluma manje ziyahlupheka ngenxa yokuba zize emhlabeni out of wedlock. Amen. Kunevesi ungigugulele lona elithi children out of wedlock are not mine. uNkulunkulu uthi abantwana ebafika emhlabeni bangazanga ngomshado uthi akubona abantwana bakhe. That is why ge re fela re tsamaya mo lefatsheng o kry-e le ro rata modimo thata wa morapela o etsa ntho engwe le engwe e le gore ba o kgopela yona ka mehla le mabaka, mara wa makala batho o bona nkare ba dira dibe go fetiša wena, dilo tša bona di tsamaya gabotse mara tša gago di stakile, o tshwenya ke mokgwa lebaka la gore o tlile mo lefatsheng mara zanke ba considera taba ya lenyalo. Amen.
as a new generation swantse re rapediše lebaka la gore generation e tlang ka rena e seke ya sokola ka mokgwa re sokotše ka gona simply because of ntho e nyane go no tsamaya o ye ga bo motho wa gago o kgopela sego sa metsi re tlogele o rata mokgwa lebaka la o tlatsana nna ke ratana le banyana ba ba kae-kae ke metlae dilo tseo. Amen. Because at the end of the day, they affected the innocent ones. Someone once asked me, Are Loti Kasimoya Sesalina, Mujimu Udumela Biang Gore, Nakonyang kree batswadi ba belege ngwana ile gore ke segole by birth. Yeah. Why will God be so heartless? Amputsisa. A ke tsela nkutlwa mamruti. Sometimes it is because of things like senyali. Amen. Because the gift doesn't become neo ya modimo jwale. Yeah. A rapedišeng lebaka la gore batho ba bantsho thata batho ba bantsho re understand how spiritual marriage is. Yeah. Kunamabhadi anokuze empilweni zethu alethwa nje ukuthi sezi izinto ezabantu abashadile thina singashadile. Yeah. Yeah. And siyithatha kancane. Uthi umuntu mombhekile uyambona unenhliziyo enhle uyenza okuhle esikhathini esikhulu nesincane mara lo muntu impilo istakile uthi umuntu ukhuluma naye uyambona uphiwe ubuhlakani uhlakaniphile mara impilo istakile ushaya into encane. So arabedisheng lebaka la o nyala bafethu le nna self a ke so nyali a se gore ke iketsa o mopetere mara youth a rapedišeng lebaka la o nyala re nne le balekane ba rena re ba rate re tlogele o kitima le lefase le lotlhe ka gore taba ya o kitima lefase le lotlhe re feletša re etsa le diphošo motho a be le ngwana kwa bana ba le ba gola setse ba ba botsa ka gore swantse ba tsebe ga bo papa go bona mehlolo re tlisa sono mo lefatsheng. Yeah. Ka gore yalo ke itswalla bafana ba Sekhaya ke re amen.